anar malaken yam ka nas dial kontin ba ler ba kalingwasme te kon ke very important update gwad mi mo te ke din de sha bush ke te cha nyurika ken din de to wa cha kan na ban je linga je report me ere report kan me ba bana right cheno Canadian kon tila South Sudanese tentere wika Khartoum ti shala do ken wa cha ga ke banta ma kwa ga deport na ga wika South Sudan ban ma to wen mi bana je ling bani ban right bo ka tung wan ko kien te dong de kon ka linka je report me gorno jin bi report me bi je nyo xane ko kien de subscribe de notification ba de je twan committee mi ci bari gwal der ci mala ci begeji ko gor kon bu kon dial kon lat ko rin bu kon ka linga gwa gor je no de quantity de kon ka gorba ka lodien ko ke very important update jin mi jiram jirit gwa me der gorno jin der channel der je support jin ba der la der right men gujino der la der ja gor gwat mo ko gor kon bar wani ti bana ka linga gwa channel right back men dan shore lat gwa me men ben wa ya kel katin kon sharian lat menen yana me ke jaw bana ling rega dana ci talk channel link kel ko is very important madong de kon diaran palping ke liengde cirka ta danan ci kon linga je agwa ko ngai kon no te dum walong de lat ko de re wike so Sudan to go liang to go rande ro de palpintin of course riuden dial ka kan ko kon la kon kaling ni siang baneme a new dera linga gwa ka ta danan ci to ka je ano kor toge di ki ngum choda lat banje linka jen report meni chala do ne doran shwal ke dorame mi tega doran shwal ke iro weng administrative area wa cha dini sha kam buistin ke cha ka de kolar shir mi ke ne timoti cha ka nyurika cha ka nyurika ken cha ka nyurika ke Sunday jen gwada dana to rektin ke Sunday paiwe so en Sunday mo cha jojen wonene cha deni ke gwas mi che gwarun wang tabadek am la 8:30 am in the morning so Sudan People Defense Force waken cha ga nyurka mi cha ga nyurka mo gwadran ti ka ja kwach kan bombi waken chiga jien dong te ka recon nen san sa like chiko jal intelligence mission alo jel ko wuken gwadran wuketin ko ken gorken de ni aspela yo chermana ngai kono all that menji to gene gwasme men ku kon report lat ko kidema local community ne ten wanamo chikala do nene de ni SSPDF dangwan enona wa cha kanak en gwadran shaka buitin ke chaga perekatin ke de dangwan ti yeken chiga tesnien medical official ka abimnom chikala do ne rega me toga gwege jeno ne rekona nakana kene nakade ndang wala de SSPDF gwege jeno ken ke ngwanete be kama yom county ke unit state ajen ta dan ku ken suspect je donc ngwani mayom county ke unit state according to military medical officer ne rekonten gwazamo wun mishal ke garang nun rami mometere we shall ka bimnom base chala do ne de SSPDF that can petrol ke jalka gwazda na jalka je mi jalka mo jalka re ruob ka bimnom mi jalka re ruobani they were patrolling and gwazmo chu take a me ti chwa dwaike yen gwada na nakaketin ajeni chwa ne dangwan ti chwa yu nangni wenamo kene kono ku petrol ku lat kin de ni kono jelan wen mo jene ke de ni dang wel kel cha de ni dang jok cha ga nang ni gwazmo gwadan cha doñ maitin kene de ni wan tu ko ken ti cha bar ka ken de ni dang wel kel to de jok ci liu yeden gwadan cha bartin ajene de ni dang badak tin ko ken ajene churam kel chu yere chu jien radio wal ko a bon medit of course a bon medit long kane de kono ci liw kane ke de ni dangwan report ya no ci de ro yeken ci ka tesnien kala ke jeno ne de ti tin nak ne de tin
jen ka re which en chal ke imayom ka jorana chalat chane ngaje gwango en mtuo gwasame ngai kono ta dan en rik teke jere wika so Sudan kaman chalat de ne ko la di ni report ken non gwasame kani ken ne content makana kani ke local use ati jen kama yom county waken ke lo yal ki ke jikwar spiritual leader wuri chal ke deng dit wa deng dit jen tagana kama yom county ke jikware wa ken te ke jen area mo wa ku ken operate chit katala latke wuri chal ke me gai machek spiritual leader bo no wa ken ngwana de ti ke ngwan la ok la ken kanang kala kana la ken ka nyur ka de dop ka pa de buruweng ka warap ken Twitch state wa ken la nyur ken de indian content jel area la ken ka nyur ka kala ken ok la ken wi na ngonden content ok tigatin so mi ci kan ok ci kan jek den bu ken kan bu ken kana cha jo me cha jelat no ramadan la medical officer jene neten kon atin makana wa wun mishal ke garang wa ramkel metakor wud shal ke me dengdit spiritual leader ka jen doromo wa jaram dan migdew kan wojen agat wud ko mishal me dengdit en garang ka tay dan e ci kore to ja kambin ke SSPDF kidin SSPDF ci ken yin ka chwane dangwan chwa yiken chwa ba the gwas me me report dan be kaneten content atila din SSPDF report yen ken din kon yiken jien ka taran jikan lat ke gwas me ken ne ken din to chot ken yiken kalat de kel chwa Daniel Atiena kwe general turale warab state rawde deng ayul ran turale aramkel michamu ka bot den ka kor cho liu dul wal ka turale hospital dio de den attack den general madol payam ka willis county charge nek bane ngwandien maror malim aramkel ka warab state kan de ni ti kan de konen cha de fight no shi reg me chup ka ke ki cha kan kan de ni kontin chamu ka bot aramkel chale Yasir Michael kene akun bol madut kene de kontin shanak cha ke to dor shal ke abim nom ka tara ni kan lat ke je abim nom military base ni ramadan ci liw dul wal wa chen cha je nang dorien kut family ne ka bane de ko kenti cha ko ni ka loro ba ka Twitch county jen gwada na chalat milin kon mo gwase me jero dana ci tuok no ko ngai kone SSPDF command mentika bim nom la gor kene konti la GSP la yo kene gwada tiketen but ta cha gu je wa kene to dong china ji kan ngama kone no na me jen jodan ci tuok wa kene ni kone ci riar cha ba parwe je ken jen kuumɛ SSPDF jen ngai kone wa jen ta dan le road la ko token by the way ka ta dan tin kor la kore cer tan cer ke nyingok keno tangwes mi chali ngono cha de ni cha ka ma ga jeno de inde to ci na ci ken nek ke ci ga de jegi ken gala jen do badana la ko la to ga je ci ji wuci kana ci ken ka me lor ban kana muto ji wuc la ken ya ma gwa da na cha ka chen je mi ya chen je ben tel option be ken ya dil ma gwa da ante yenten ne de ten wena mo ken ci lo den je ga tin kon ci to Jordan gwas me men bana nyak ko kon kel take ne ti sha deportation dor shal ka at bara Sudan ne de ti ka South Sudanese ban report ban je link lo da ka do bana chalat ke je ka jom cha kwen gwas me mi bu kon ya link ta dan che to go je ne tin kontin cha tin cha gu je no e cha default ban ta dan che ne to go je ban je linkel ko gore je no bu kon ka link ka do bana che ben ke je ne de tir nen kon de gwasa me kan den kontin dong shi cha deport rai wik ka Sudan di nen kan de ti cha ga deport ka kwa ga deport kuumɛ mo right ke Sudanese government
ka jeri pode me mlin kono me ta dan che ki togo je toga ka at bara Sudan gwad me South Sudanese ticketing South Sudanese families ne da ti wa kan chaka kep bakawa Sudanese authority no an wale kab kan wale ka jen changa joka payol kele me ron kindang ro jandang ro dich chinne ji kala ro ne na cha di ni chaka jak chikane itin konti la South Sudanese many families no cha kamra re dorken kan kan ke jogo no te kwagade jal ka just cha drug ni ka la kab ke bom just simply kab ke bom teram gor ke mitten gwenamo kuumɛ Sudan che order me che jitup you know order me gan to bano chicken South Sudanese chicken gor ne de konen cha drug out ke cha kebaken waka ne de kon la god men kan ne ti dit kan ne de security kan ne de kon sheng kat bara karuntun wan kan ne de charen bar ne ko gwade dan me kurme je togre wika South Sudan meje kurme je tok charen bar chirma ngai kono long ne dune no wante ka Sudan ta dan churen bar ke je bar ko rin ko kore dan chi toke 2013 bare na che joje no chirudien cha ko nyok mi gori jeno ba ko lo joko bom mde ko la of course riek ajin waji wo gwad mi titin la gwad chianga du wajitin ka bom kabji ka bom achenga kwakutin kontin dong dir kule jal ke tele ko kan cha yore ke pin lora ba teram mo mi cha law chimene nyen mo kep karodien ka turbil teram cha law medong de kula ram den cha kwa ya nang teram chu kwa chi nang jo me jo mi cha la no ajeri dan chi tore wichin gini mi god kamen kade de dit wati gare chu kalong chinere kon la local witness chikala do nene Sudanese security officer chi chup korun wangalong an gwadamo shuken South Sudanese tinten wen mene shuken ka shu kep ka kem kan karar ka bom no changa no kwa kien kan ka kan but link ken South Sudanese national Carodian shuken ga lagre trucker out of the city and michir ga me operation me wane to wan chi dir long chi human right chika banial ba katara ngan ngaje no che chine ti chigre ki kan lat ko na meriak you know a choinigen mi jini gudje a choinigen kodi en kuumɛ marai ke South Sudanese shem chene me che de la no dere Sudanese ba dere ke deport unless chigre ki kan lat but South Sudanese wo ke ko dong lu ke jeno dong te ring buto ka jodan shaling but action mi chene me na mo yen ke la tok din mo ke kwakien de kan kule jen but kan cha ka tograr tele mi jel ka ke changa kel so jena dan kuna la dir ke jere wichin wini min gor jeno de yendi altika liang kam chene mene ne de cha deport gwas me kide cha lo jok lo yere wika South Sudan wa vulnerable people ne ko la vulnerable kene ko nen cha luang especially ne de contin dong tele ka kwak but ne me cha la do violation international violation human right ko na mu wike cha ya wike bang tel kwakun yen jel ka kwakun kaya ya report fankien wa ken tele kwen me jel ka tele ka piu tele ka kwak toy ka tele ka yo kan gada wa chuch ke long te ka poor condition ne to wan ba ka gad chiran je ke she mane reng mi di chireng matot da kan na ka she mane ken she community leader ne ko na ji which chicken right kuumɛ South Sudanese government ke jokan kuumɛ South Sudan no de yen me de yen gwitin de right kene konti la Sudanese ke Sudan government ko de gane dialen kontin chip pegre which mi tilla South Sudanese citizen tin chik gak which chalka mo I Khartoum de kan nung ka chikan ga de chenga jek de kan kam kwakien de kan ko dawo baraina la jak kap ko doron den tele mu gwamel balat ke ji just ba tongjira araken kane de kontin la South Sudanese kono chi calling no cha deport deme ngai kon diala no ken kane to mo wore which win mi ka choch barai na cha lo ni ka jok kariek riek mi bej long ko na me riek by the way she riek tot riek mi di long ano bukor bu kana talk then ba ne de kontin la South Sudanese ba ko la reject die je kon me dane chi to ne ka madene
gwa de cha South Sudanese to wan cha nek tin long me ci kor me je to kam rapid support force kan Sudan government ci kon yale jege kon yale rek ci kon nen a chu ne de walong ne chu naru al ka tai dan ci ke to goje right now ci jen ku me nyok ci mo den je nyok me le de je wo je na lan na dol na ka ben ka South Sudan ko South Sudan ngoda to kortetin jen right na ka je living condition ka South Sudan beje wan me matele salary tele you chu na ka chun mudi ading mudi by the way ngwen Sudan dong de ran de ro longa le de ka bari ga de na ga je ata da na wo korwe ga je ka Khartoum ko kortu ade je chan je lingano alfa che cha ja kef chane chu ka 400 won yam cha ga nakten de je report me chan je ling right now de na wono kuumɛ Sudan dong de ken mi je de ken lat ba ka South Sudanese te ga jo ma cha lat gwas me men de na ga je rapid support force wa ken ne cha ka lok jang cha ka lok kor alfa shir la ka je nos ko dafan ka Darfur wane de kon lwaka ke jang so kujimo ci Sudan government ci loide je ka South Sudanese donga jen muteka wo ba ne de ti ba deport on intama ko ne de ti tele kam gur kan ka kum South Sudan ko kan joy kan ka cigar gu jeno de gore lwaka Sudan barena ko ci teka ne to lwaka kum Sudan jidwar ke rebel ken lwaka ke ko wiya nyenya ke lwakan ka kor cagu jeno en kan South Sudanese akene de content dong lwaka ne de ko la jidwar jen do ken ka tam joga no woje rodu re dwara kwa mi je mo kwal nen be ne to mo chure which will me tika kwa kien in the end of the day and then begin ala rami mo bela hum les ketel kwa tel yo tel mutagaji so mi be jo ngai kona no mo jo me amade kona linga ta danan shane de konti la South Sudanese re which ka Sudan chaga joy keje na me beje guru jeno denetin kontin la South Sudanese special South Sudanese government they can action they can ko they can edit they can look kata dan shu ken keje jo me der le we ken diala kon le ngarwa ni gwasme na me de kon pektin no ane de kontin la South Sudanese shu kere wi ka Khartoum chirmi chalang no cha ping di cha kep cha ga yore tracker e torbieli nanga ka South Sudan chenga kwak teleke chenga yo teleke nothing there chang piu botel ga wa chon mi di long tang gan ku ken gosen kon ni man ken chiken uten a chon mi bej a gur jeno bana right ken kon dial kon tere wi ke Sudan ke Khartoum mete wa m de ran ben ga jaga South Sudan der ben tide ngweno dong ba ju nak ba ju mo kariek betere win mi dong tele kon mi jigten ma too much chir mo ku ken authority dung Sudan teme ku ke ngenya ka ngeny mi je ga dong de kana de ken dong dal ken bago dong de ken South Sudan de ken nak bon ku kon so jo me der we ko kono no South Sudanese cha look re we ka Sudan ajen mo loye ka jogoje an biata ka mal bana je ka le rodian chui por jeno jin be ko ken bu kalingi biata mal bye bye